3, 5. Het ons die sleutel, julle? Hij sluit alleen maar als hij zo ding was. Ik moet even ekelen. I'm gonna stay in the car. Ja, ja. Sorry. Mama, are you gonna stay in the car? I can't. Oh, he's so fast. Right. This candy looks like. Mama, I think where's the rooster's nest over there? The chicken, by the couch. So this is how the sweet looks. Look like your brother. Cherry pie water. How come I'm not bed now? Opie! Hallo, wat het julle toe gedoen? Wat is julle toe iets toe? There's a bee. Then close the window. You're not gonna come in here. Maar Opie, Gabby, I saw someone clapped a bee. He high-fived a bee. They high-fived the bee. vir wie There nou? was a bee in our window. O, vir julle. Why don't you give it a high five? No, hulle wil aan stellies toe gegaan het. Ja, hulle sê 'n plan nie, né? Ja. By die werk. Is daar nog 'n storie agter die storie? Kyk, ek is nie included in daai storie nie. Oh. Kyk, en jou sente en nog niks gepraat van jou sente nie. Wat te doen? Wat gaan jy die naweek doen? It's hot. Opie? Opie, maar jy het dit daai tyd nodig, jy het dit nou nodig. En Teacher Opperman, where's Malia? kyk, en dit lyk vir my jy kan nie regkom nie want toe September mos gesê het van hulle check mos nou. Sien jy? Dis miskien hoekom Captain ook nie vir haar wil help nie. Miskien soos etters wat jy nie sien jy wat sy mos gesê het. What's about the boycott? Yes. Sien jy, miskien aangegee as 'n slou pye of. My draad is fucking warm hier. From Ons Snowy. aangekom het ons Just snowman. opvallig gewees in Kraaifontein. So ja, toe kom ons nou net hier aan. Maar ek maak so, joh, die wind waai daar nê, maar hier, my bra, nee.
heeft ook al die wind hier by ons sê. Hier in Paul. O, jene oom, ek sê nou reeds hier wat die vrou dit raak warm is. So, maar nou ja, kyk hier so. I'm gonna come swim now. Dik kak nie. Maar nou ja, kyk hier so. Okay, ons maak so. Okay, bye, bye. Get a wish your phone, you've got it. My little pony. I know, and mama wil ook uit. Feel me. Kom toe Rella. Mama, you must book from now on. You can't just come in. You must book now. Let amper nie voorstel. Kijk, Rella, weet je? Zeg er is fijn voor volgende keer. Ons moet boek. Is jy ergens? Nooit ergens. En ons kon bly wees al was nog spots en A. Waar's A? Waar's Mama, can you keep the toilet paper? Daar was net een spot oor. Kijk, praat jy? Ja. Maar enige plek. Nee. 15. Weet jy wat waar's dit? Daar was kamp. Ja, maar waar's 15? Dis ja. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Ja, Kan jy nou kan liever jou van die 1 Junie af. Nee, maar julle was dan nie toe. Julle was dan in August, is dit nie? September. Ja. Wat julle nog in die koue te gekom het. Ja. Yeah, they didn't say that. I think it was maybe because it was quiet. Ah. Kan het? Kan niet klaar nie. Goed om vir jou weer te sien. Ja, vir jou. Okay. Dankie. I think it's because it was quiet and now you need. Mama, here's a goat. Because there's people that reserve certain spaces. And he was part of the. Mama, there's chickens. We can feed the chickens. What, Mama? Huh? There's the chickens. People that were cleaning. Look there. Okay. The chickens. Chickens, yes. So now you know. They must now give we me can come eggs. back as well. Ons moet ook eens terugkom door. Maar laat ons eers ons pad gaan kry. Kom met ons terug. Ek moet door moet jy goed terugbring. Jy kan daar bly so lank en reg opsit. Want Mariska wil hê ek moet kom boek vir Kersfees. Die 24ste. You see, you have seen, huh? This drive through here. Nuh-uh, don't go in here. I'm gonna show you where we were sleeping. Gaan ons heen toe kom vir Kersfees. Ah, ons gaan die 24ste dan, soos die 25ste hier. Sien jy? Maar ons moet nou boek om te hoor of haar plek is. Ons gaan die 24ste. Of was net die so. Die was ons blok. Ja, die hele stukkie hier. Hele stukkie. Maar is in die son, hè? Maar daai tyd was dit nie so in die son nie. Ons wil kyk om die 24ste te kom. Dat soos die dan kom Campos hy aand vir die next dag. Julle weet seker ek werk die 24ste lê. Ja, nee, ons weet. Al moet ek aan oupa dan so iets, het Mariska gesê. Want ek werk die 24ste. Want dit is Woensdag. Maar met die klaar vir my gesê. En dis 'n mens die chalet hier vir een aand. Jy moet 'n maksimum van 2 ure. Is dit? Ja. Enige plek het nou so begin raak. 2 aande, dit's my net. Huh? You see these flowers there? They were 80 rand a bunch. They were checkers yesterday. I wanted to buy. Is die kers, wat, hoe noem hulle vir hulle die kers? Die Lights. Christmas, Lights. Christmas lunch. die Christmas, is iets van die, Mama, here's the laundry room. Yeah, you see this white building here? This is the laundry room. okay. As you feel as a cousin. Natuurlijk. Het julle,
The sprinklers. O ja, dan nou kan ek dit wet. Nog eens redelijk. Nee, nog eens redelijk. Hier bezig hè, van But de it's day people. day campus, ja. Don't make me wet. So hulle sê vir jou nou waar jy moet stop. But they say once you book, no? Because there's people that booked out these areas. So Hier is daar nog niemand hier. maak nie saak nie, mamma. Hulle het dit geboek in request. Jy moet dit boek. Waar's 15? 15 is hier. Nah, bro. 15 is die kant toe. Tog net nie daar bo nie as dit. 29. Tog net nie daar nie son nie. Mama, as jy ons Guys, then I don't know, then I'll rather go home. But ek gaan nie in die herfie van in die son staan nie. Yes, 15. Daar's koelte. Where's 50? Yeah, Wie in 15? I saw the number. Maar dis 'n squirrel. Moet ons so regtig hier nie. Hier is koelte daar, daar's koelte daar, daar's koelte daar en daar's koelte daar. Ons oral koelte. Doral hierso sit, Ja. hierso's pype hierso. We made it.